Dilly ding, dilly dong. If you vote for the Patriotic Alliance, you vote for the ANC. Let's take a look at all the municipalities in South Africa where the Patriotic Alliance has positions. And if you take a look at the composition of that municipality, the ANC and the Patriotic Alliance are always holding hands. I think it's clear for all of us to see that the Patriotic Alliance is willing to sign a deal with the devil, all in the name of power. So jy moet wakker wees, hulle sal altyd jou stem vir die ANC verkoop. Wie is hier verraaier? Ek sal hom nooit uitverkoop nie. Nooit. Salut. Ons Baizadi. Ons Baizadi. Sali Baizadi kom jy hy. As ons nooit 'n asblik vir 'n patriot. As ons nooit 'n asblik vir 'n patriot nie. Charles kom sê ook hallo. Ons sê hallo hier. Ons is hier, ons is by die huis en patriots as 'n ding wat ek wil sê. Is baie maklik om hierdie ding te kyk en allerlei dinge te dink wat nie die waarheid is nie. En vanaand wil ek eintlik die waarheid vertel. En ek dink ek moet iets regstel. As you'll remember in the committee, I almost said Prezi is leading a dictatorial party. Yes. A one-man show and all of that. Ek het mos so gesê. Yes. But he said something in the committee. Hy het iets gesê wat my binne my siel geslaan het. Ek het nie 'n comeback vir die ding gehad nie.